Mina sekubone kahle nje ukhuzana ngimsabi. Ukhuzana sibona isibhayela sekhuzana. Hayi, ukhuzana hayi kuba kusho yona-ke intokazi laphana eyazakhela udumo ngokulingisela uKing Cash abayibiza-ke uMancube. Mlaleli wami ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje. Ngabe usuku lakho lokuqala ulangicela ukuthi upress-ke u-subscribe button, ushare, uphinde ucomment okhulu nakho konke uma usubscribe ayikho imali kuhamba. Kodwa-ke sosenza ukuthi ube wena uqala uthola notification uma kase kufaka la evideo phambili. Ungakhohlwa ukulike ivideo yethu khona-ke izobona abantu abaningi. Njengoba uyizwela-ke mlaleli wami ukuthi-ke ithi intombazane laphana-ke ayemsabe ukhuzana indlela-ke agadla ngayo imenza nje angabi novalo nakancane. Kulandela-ke ivideo yakhe-ke ukhuzana laphana bekade egadla ku-quality emcimbini obusemnambithi la khona-ke bewumcimbi onontanda kubona bo-ke abaculi ukhuzana la khona ashaya khona uquality ngesibhakela. Mawukuthi bungazoyibona ivideo mlaleli wami la khona ukhuzana eshaya khona uquality ngesibhakela, landela la amavideo agcinile iwona-ke akhuluma ngendaba yakhe ukhuzana naye-ke uquality dango.